Basadi FM hakiri ya loki adumedisa ibile kiwa ko amohela ka tlatse mofutu tsatsing la ka jeno ke la bokae Banna ke la bobedi Dinsdag Dinsdag as Dinsdag ko khalmetsi Afrikaans Dinsdag dit gaan baie goed met Chomane ag voor even tussen die vloere die poletour ke o latlile dan Chomane Kau nou, hou jy dood reg jou latlile ke o mense kan nou ska diep jou ka Afrikaans dan Chomane Owana kajeko una le monna fo nneng wa Kimberley a tlo ruta Afrikaans man Kimberley ba bua Afrikaans ya o tsebe re a fihla mo Kimberley o tsebe ntate Chomane ba bua no ntate Chomane o fihla le mo sa fitleng teng batho ba o tshwara ka internet ya ke o bolela ntate Chomane ke tama ka koloi ke dile top ya o ke slashla ya batho ba mo taxing ba etsa driver ba bampon ka ba etsa driver stop ke re ha batho ba batlang ke batho ba mamelang lesedi driver ke mona o tineile mara le ene ka tlamela for anke snap a him ke wa o ile nkonta le tsoba ntate Chomane ntwe kholo show yenda gale ke di TV ma show ye ne ke le shopong mothako mong a nkupa tšhelete ya dijo a re ntate ke bone ke o mametse ko ntate Chomane ke mo sheba motho o failio o kla ka radio ke re o ke ne ke buaing ntate ka di kapare o rile jwalo ke hao le batho ba sina le tšhelete ba sina le nix ba tsa shoba o ema mo di radio di le teng ntate le bo Bob Steak o pa le bo Bimtown ke motswalle wa ka re hey o no di wotla ko ntate Chomane Bob Steak ntate Mamela ka jeno ke batla re bua ka Dingwetsi ntate Ngwetsi yes ntate wa tsa mo bukeng ha ke ngola ka Dingwetsi Basadi ba tlare ha ba rati Dingwetsi di tlare ha ke rati mamazale wa ka ba tla bua ba breka for ha ke morati motho mo entse phoso so ha sa morati so daideng ntate Chomane ba na lo lebala free ba rata bomme ba bone mara ke mmewa monna hae ke motho o tlisitseng monna hae mo lefatsheng o ka batla reng o nkentse phoso ha re hane mara o ka wena o tshwarela mme hao ke nini mme hao o etsa diphoso mara wa mo tshwarela o hlulile for o tshwarele mme wa monna wa hao so bas ke batla hore dating is stop you will never only happy marriage but me o sa mo hlomping ke grandma ya bana ba hao so banyana o tla fitla ha ke morati nna the way you forgive me how and how is 50 rand ko me how le me monna how o ise 50 rand ska tsa monna o skelem because buqala hana o blela o tla di mama tshwara ska bona and then nako tseo ntate Chomane o mo ruta bukeleng nna ke re mo basadi out there ke a tseba hore sometimes bo mama tsala ba sukudisa we know that I don't know matter away from that but wena o le ngwana whether you are 40 or 50 o ngwana ko mme wa monna wa hao o tla dula le ngwana o mo hlompe and le bo mme ke batla ke bue le bone ntate Chomane because ke a ngola bukeng bomme a le tlwele ntho tsa gale Ngwetsi le a kwata if ha ba tlo kenya disweswe le a kwata ngwana ka bo 7:30 o di moving o re bona Ngwetsi useless letsatsi le tikile o aso kene ko lelapa tlwele ntho tsa gale le ska interfere business ya ngwana hao o na le mosadi no wena ke re o na le monna hao o swile or o tlwetsi mara o na le monna hao tswa monneng wa ngwana tswa monne wo ngwana hao tswa wena o le motswadi tswantse o kene taba bone fela if go na le mathata e seng o nka di-sites ke o fana ka advice o tsamaya ntse o seba ka Ngwetsi ya hao seba Ngwetsi wa tseba nna Ngwetsi ya ka ya ntena ya tloela dilo tseo nako e fitile for wena o age family ya hao so ntho e ke batla hore o bone
Dingwetsi if ha e batla o kenya dishweshwe mo tloele ke ntho tsa gale dishweshwe e nna le bobeng ba yone maybe ba rata dishweshwe ba tla ikenya ba ska tloketsa motho o mama mona wa mohatella wa mohatella yeah ke dinako tsa di-fashion wena mo kenya shweshwe mohlanga kintse shweshwe ngwana hao o sheba o mongwe o kintse di-miniskete wena o fositse ngwana mona kenye dishweshwe wa mo fostella ka dishweshwe mara ngwana hao o monyetsi o shebile di-miniskete mona ngwana o na le di-miniskete go fita ba bangwe mare o kentse dishweshwe letsatsi la motšhisa mona ke o mama o mo sheba jalo ke dintho tse re di ngwalang bukeng tseo good mare tlhompo tshwantse e nne teng e be teng ga o na guiding ya gore ga o le mosadi o mamelang no ga o lwanne le mamazala ya gago bang o nne ngwana be a child molate today o mmele fore ke a tseba ga re busane ke a tseba fore ne re change mantswe a seng hantle mare nna so se ke le ngwana gago a o mpolelele ke etseng fore na le wena re utlwane hantle be that take your pride put it in your pocket lata mamazala ya gago tsa mo etsa peace mehle tsa mo etsa peace monna o tla o rata o fetisisa wa tseba lefatshe le le re dulang go yona it's very strange o tla jola monna hao wena o rati mamazala hao nyatsi ya hae e tla itsa dikuku mane o tla itsa mosese o tla itsa dintho me a hae ne o tla mo influencer free ke la mosadi o nka nyatsi ke mosadi tlompang so ke batla gore tsa mo etsa peace di bo mme hlompa ke ngwana hao re a tseba mare ke mosadi ke monna wa motho mong le wena o ihlompe the way o batla o hlompiwa hlompha ngwetse ha re shebe taba ya basadi ba sebeletsang banna ke bone bukeng mo hantse ke bala o ngotse ka banna ba sebeletsang basadi ba sebeletsang banna ndale Chomane ha re qale fatshe eo ra tseba ha ona mosebetsi ra tseba ha ona mosebetsi mare ntate Chomane ke bona batho ba tsamang ka di-wheelchair ba sebetsa ntate Chomane motho o batla mosebetsi ha ke bue ka batho bao ba batlang mosebetsi ba sa fumane mosebetsi ke bua ka ntho e dutseng ko hae e shebile DSTV a re ha ona mosebetsi o tla tseba jwang ko hae o batla mosebetsi wena o le mosadi o romela di-cash loan monna o romelang di-cash loan a se monna ke ntšanyana fela o bolele mosadi wa hao tsa mo kadima tšhelete ko Mackenzie tsa mo kadima tšhelete ko ntate Chomane basadi sometimes ba spoila banna tshwanetse mo dule fatshe ore ntate tsa mo batla mosebetsi and wena sometimes o batla mosebetsi e patalang 8,000 motho wa sena mosebetsi o nka e patalang 3,000 for solank go na ntho e ba e bitsang for solank ntate Chomane for solank for solank 3,000 eo e ka thusa o kenya bana sekolong ra tseba fore o ruteile gore o na le experience motho wa di-8,000 mara nka mosebetsi ya bo 3,000 for solank ka kgetha mosebetsi o sena nix ntate Chomane ne ke qala go sebetsa for 1,000 a month mara ke nkile so ke batla gore bo basadi ba mmole tlola o sebeletsa banna tlola o nna slave ya monna o bolela fora swikiri fedile ke monna o seng o bolela swikiri fedile ha bana scam o tla o bolela fore ke bona DSTV a e sebetse o sa e patala a re nka senwe tie e senang lebese a sa sebetse o molwane a re bona fela DSTV a e sebetse o shapale and o tla bona o dula na le airtime ha o tsebe airtime ya o e fumana kae a sebetse and o tla re o ska lebela tšhelete ya di-cigarette basadi le spoila banna ha ntho e o mmolele fela fore ha re tšhelete ya di-cigarette o re batho ba sa sebetseng ga ba tsubi ntate Chomane batho ba sa sebetseng ha ba tsubi no ha o tsubi cigarette ha ke tsubi nna bona motho o tshwana le nna o sebetsang ha ke tsubi because ke bone cigarette e tura jwang and e bolaile ntate wa ka and e tla o bolaye so nna ke batla gore mo basadi ska tshaba o bolelela monna o mo jwetse street ore ke a tseba ona mosebetsi tsa mo batla be like other men basadi tshwanetse o spoiliwe o le mosadi if ha sebetsi mo qale ka dintho tse nyane tla re tshwanetse o bulele kgoro ya koloi ska tswa koloing eo
at least o feel like you don't feel like a woman. Yes. How sebeletsa monna o patala di DSTV. Yeah. Batho ba di kolto ba fitlari me wa tla no. Thandi ba wa tla mona. Monna o bitsa mosadi for mo molong. Batho ba founa. Mosadi a sa kholo araba di phone tsa ndane Chomane. Highly private number tshaba wa araba. Sometimes ke emergency ya family maro tshaba ke dikoloto. Yeah. O palame ke dikoloto o dutse ke lenyalo ba teng banna ba outside ba ka o thabelang ba ba sebeletsang ba ba ka o spoilang like mosadi go na le basadi ba so isi massaging ka tibi massage ke monna so mo isi massage if ha go nwa for massage nda di Chomane go tlo yetse ko gae o re metlo kwana Loko massage. o lahlile di rose unyana la o entse at least ha o sebetsi o etsetse mme monate ya le di chocolate ntate if ha o le malomo basadi ba bangaba so fumane le malomo di biltong man le di biltong ya mabitleng tsa molata malomo if ha o kgone wa foda malomo Yeah. o re fela mosadi ke ba tlali something tsa molata di roses ha o le mosadi tshwanetse o spoiliwe ntate Chomane yeah and basadi ba botla o tla sebeletsa monna ke monna yena ha fitla tshwantsa ka thuse basadi ka homework nna ntate Chomane ka buka ye the uncomfortable truths ke batla le berita basadi ke batla ba enjoy your life ha tsamantsa yentlo yao kwena monna ha o hlombi o chikang uri bona sa patali DSTV a ke na cigarette akina cigarette slavery khale sedile bo Mandela ba re lwanetse rene free when you are still ba o hlikisi atla go fita maburu ba apartheid yeah o tla o bla una cigarette basadi ba thabela ntho ya free he na monna wa ka ke ya baby ke ya baby ya ha se baby motho ke monna o feletseng ba teng banna ntate Chomane ha ba khone ho fumana mosebetsi ba batla mara o bola ka draga ya hae monna woman ya mo hlekefata ding for a sa khone ho fumana mosebetsi ha o fitla ko hae wa tla mosadi wa ka o to fitla o kgatetse o tla kra ntlo ile spring clean o tla kra ntlo ile spring clean o tla kra sometimes ka bla baby tloela man I will do that and try to do things so far the whole day o shebile o tseba le di movie ka ofela monna o shebile Muvhango nako tsa monna o sebeletsang o kgathetse nako tsa bo Muvhango phone ina le airtime and ke bone ba dinyatsi o tla bona for ha mo file 500 nyatsi fumana 450 mo tšheleteng ya hao so ha o sebeletse ene fela o sebeletsa ene le nyatsi ya hae shona na wi ha re ikwale ka mabentene Mackenzie Gayton that is Chomane dintho di pedi nna ke believer for mosadi ha o rata motho o mo fitang ka dilemo mo rate maska mo rata mahlo a kwetse ke ntho ke buang ko the uncomfortable truth ska rat cause o tsebe free wena you are 48 motho e 23 bula mahlo enjoy the whole situation mar bula mahlo ntate Chomane because o to fumana free sometimes unali muradi kontlo ke thaka moshimane aka unkela moradi wao o sa tsebe batho ba tshaba o bua ntho shona we ka tseba di mata tse ke di tsebang ba ba jolang le bo mme o tla bela fora no jiki shapa mme le ngwana shona we so sante o bule mahlo sometimes in that Chomane yeah o bule mahlo koloi tsa hao di ska tsama dieko UJ wena mo file BM ke stara la ko varsity ka BM yao bare ke ngwinya tsamang ka 7 series yo banana ke ya hae o movile dintho tsa di perfume di t-shirt wa dintho tse basadi ba di ba koloi o beile tsa hae da ka passport before o lata mosebetsi o khutlisa dintho tsa hao. So what I'm saying to women ke ha una phoso o jola somebody younger than you maska mo jola o sa bone o kinya dikolotong and robang pelo ntate Chomane basadi tshwantse ba itsebe ke ntwe ya o signa surety he banna ntate Chomane ke ngotsi hore mataka o sebetsa banking e kholo o bereka ko repossession department a re ke sono ntate Chomane motho o fitla o batla o reka Range Rover mosadi a signa surety for baby o re rekela Range Rover a se Range Rover ao o mo re motako o etsa accident ka koloi ha sa ipatala skolto seo se tla mo mosadi tshwara mathata o tlo patala koloi o sa iganni for 6 years monna o tluetse o fumane o mongwe o domo o tla signa surety jana ka wena
nna ke re motho o mo signang surety ke husband ya hao, your husband, e seng boyfriend. O tla o tloela ka dikoloto. Bona le Ben 10 le tla jola ngwana hao. Ntate yo batho ba tshaba e bua. Moradi wa hao. O tla bona moradi wa hao ha sa o mamela. And how ka ta find out le lwanetse monna wena le moradi wa hao ke mohlolo e seng eo ntate Chomane. Le lwanela monna wena le ngwana hao. O bolela batho fela ke sa ibatla ga morsa ngwanyana wa mo ntlo ya ka o nketse monna ngwana hao. And o ska blame ngwana go sa ke re Ben 10 o hlantshitse wena o le mme. Yes. Ao a ka tsang ka ngwana ho. Ha o tswa o le mme le Ben 10 le sa le moradi wa hao mo. Ntate Chomane. Yo, ntate Chomane. Batho ba tsa diphoso tse simple. O tla re motho free he cousin ya ka or ngwana sister a tlo dule ko ntlo ya go. Ntate Chomane. Batho ba tlisa mathata e le boholo. Wena o tlisa ngwana sister wa hao. A tlo dule le wena le monna hao. O tla bona di flames. Wena o ya mosebetsi o sia motho mona. O tla le mala. O tla etse wa khona ntwe mme mongwe a buile ngwande a re he ngwana o re he o ska le bala o etse ntate dijo ke a mosebetsing. Ha fitla o ntate o tla qala ka leshilishile ro qala ka nna. Ntate Chomane. Batho that what a bua ntho mo ke bua ntho bukeng ke batho ba o di bua ntate Chomane. Yeah. Ha o tlisa ngwanyana o leng bo 20 years ntlo ya hao o le mosadi. Ha o ya mosebetsing o tla tsamaya ka dipenti le di-brother monna o ke motho le nona le di-feelings o tla bona motho. Don't tempt your husband, that's the message. Yes. Ska kopa monna wa se basadi lift o re kopa fela o se mannye lift. O tsebe motho a kenya koloing a kentse skete se short ha koloi e tama di bump, speed bump, skete seo si le yone se ya up. Yeah. Seo di munda de Chomane. Yeah. Ha le fita destination, si dutse bona skete seo, monna o ha sa kganna hantle le yena o tsama a fita le di-corner tsa ya teng because litlo la ile hi. So basadi ba tla le itlisetsa mathata. Fa monna ka lift. Lift ya eng? Ha palame taxi motswallao. Mackenzie. Beke tlang ko batla hape mo. Ntate Chomane. O batla mo. Ke tla nna teng ntate Chomane. Gayton Mackenzie. Ke nna ke Ho Lesedi FM. Ya o leboha. Ke lebile ntate. Ya o leboha ntate.